kaya kebatas sama Allah anu mawalastur mahasih sunduk waktu rahayu nitiwan sini mustari mangsana walaya anu Allah makawas Gurgur menggaran langkah lumampat puja-puji kerdu hiji panutan nurunkan pangintan pamarikan paliaslah nyaringkan begitu-betul berawal budak-budak kurang sedaya di lemah mana ayah tetep anu kareut gulai nyumpa pangruhun buangan garut pangintan pada lawan dewa aturan bagai supir adi muda dari kawasan awak mah jangan lembut awak jagat